معذرت یک دقیقه. سلام احترامات با یکی شما. امیدوارم که خوب صحت سلامت و سربلندی خدا داشته باشین. عموما نوار نمیکنیم، میگه انسان مثال مقصد میگم که یک کمی استراحت کنم نوار نکنم، اما بعضی گفتارهای گویم برادرای تاجیکی ما یا تاجیکستانی های ما گویم انسان رو مجبور میکنه، یعنی فکرانی مردم تاجیکستانی انسان رو مجبور میکنه که تا که انسان یک گفتنی ها یا سوال ها داشته باشه. البته که وقتای آخر در زیر همون تیک تاک من بسیار یک گپ های قبیح از طرف برادرای تاجیک یا تاجیکستانی بسیار زیاد صورت گرفت و خصوصا شیارهای بسیاری که بسیار معذرت الان از خواب خیستم کامنت ها را خوندم، دیگر گفتم که اگر یک نوار نکنیم نمیشه در این مسئله است، بس که وقت کم است مجبور هستم روم. گفتم از راه کردن در این خانه هستم الان وقت دارم، یک نیم ساعت یک نوار داشته باشم. یعنی که بسیار خائن، وطن فروش و تحقیر دشنام و خصوصا در پرچم گویم که یک ملت یک هویت گفتارهای ناخوب گویم که از طرف برادرای تاجیکستانی یا تاجیک خصوصا بسیار صورت میگیره این مسئله. در همین یک کمی سوال ها خواستم مانم، بعدا شما معذرت مزم نیست، بعدا خواستم جواب گیرم از برادرای تاجیکایی که همین و از برادرای تاجیک ها جواب گیرم و خصوصا درباره باز اما با عقل های گویم که همون اینتلیگنسیای تاجیک یا خود امنیت تاجیکستانی ها سوال ها داشته باشم و کمی جواب اینه هم از شما گیرم. البته که من بسیار کامنت ها هستن، در همون کامنت ها کمی برای شما خیلی شما در همون سوال ها را میتونم اون چیزی که در ما داده شدگی است که یعنی مردم تاجیکستان شما چی جواب میتین، یعنی چی فکرها دارین. خلاص سخنهای تجاوز در بیرق من زدگی هستند. اگر که یک انسان سخنهای تجاوز در بیرق شما بزنه، یعنی چی جواب میتین، خیلی شما چی جواب میتین در همون انسان ها. خب و سوال دیمی که هست که من خائن هستم در تاجیکستان و پرچم خدمت در تاجیکستان ساختم که از تاجیک ها جدا کردم. نه، من خائن هستم از بس که اگر من خائن نمی بدم این کارا نمی کردم. بین سوال خوبتر، یعنی که اون بسیار غلط نوشتگی از دشنام ها داره در درونش، اما ما برای شما سوال پرتر میدم. هر هویت براست خود ملیت یک بیرق خودش داره، یک نشانه، فرق نداره بیرق باشه، گرب باشه، یک صورت بزرگواری خودشان باشه، مثال گذشتگانش با یک قهرمانی خودش، یعنی او داره او چیزا برای خود. اگر که این چیزا برداشتن در تاجیکستان در بین تاجیک ها جنایت باشه اگر از نگاه شما تاجیک ها. سوال برای شما، در افغانستان بیرق ساختیم با نام مقاومت و تمام تاجیکستانی یعنی که اون بیرق یک بیرق مقاومت میدونن. اکثر تاجیک ها، جوانای تاجیک ها او بیرق دارن و خوشبختانه او بیرق
دویمین байрақи тоҷико дар афғонистон медонен, дуюмин парчами тоҷик медонен. дар дохили ҳудуди афғонистон як кишваре ки номи афғонистон ва парчами давлатӣ дорад. дар дохили ӯ сохтан парчам, оё шумо хиёнаткор нестед? агар ки ман ин кора кунам хиёнат шавад, пас шумо ӯ кора дар дигар ҷо кунед, хиёнат нест. Азбаски ин парчами ман, ин ҳуввияти ман сохтагӣ нестам. ина бузургон ва аҷдодони мо сохтагӣ аст. аммо парчам муқовимат нав сохтагӣ аст. ӯ ҳеҷ дахл ба таърихи бигем ки ҳадиақал 100 сол умр надорад ёки 200 сол умр надорад, яъне нест. чаро коре ки шумо мекунед қаҳрамонист ва коре ки мо кунем агар хиёнат бар шумо мешавад дар ҳамаи ҷо. ва саволи дигар, бародарои тоҷикои азизи ман, ин аст ки барои шумо бибинед ки то Покистон тоҷик гӯем ки шӯро дора, ғавғо мехезона ва дар дохили Покистон парчам доранд, дар дохили Покистон шӯро доранд, дар Афғонистон ҳамчунон, дар ҳар давлате ки агар дар Хитоям ҳамчунон, ҳар давлате ки агар як тоҷик бошад, гӯем ки шумо ифтихор карда наворҳои ӯро дастгирӣ мекунед, мепартоед. тоҷики мо, фарҳанги мо, маданияти мо, шумо ин ҳаққа ба хитон метен. чаро ба дигар инсон дар Тоҷикистон зиндагӣ мекардагӣ инсонда ин ҳақша маҳрум мекунед ва агар ки як инсон ин кора кунад дар Тоҷикистон, душман шинохта мешавад. чаро шумо душман нестед дар дигар ҷо ин кора кунед ва дар дохили шумо як каси кора кунад, ин душман мешавад. ҳамина ҷавобош ҳама мехостам аз шумо бигирам. ва шумо доимо ҳар ҳолат шава тӯҳмат ба мо мезанед ки шахсан ман тӯҳмат мезанед ки Ӯзбекистон ё наметавонам туркҳо ё Туркия барои ман маблағгузорӣ мекунад ва ҳимояи маро мекунад ки то ки ман дар дохили Тоҷикистон иғво андозам. Азбаски ман ҳаққи хидмат талаб дорам, ина шумо иғво ном бурден ва душман ном бурден. ҳар чизе ки хостен болои сари ман шахсан бор карден. алон қарлуқҳои ма бисёр ором ҳастанд, ҳеҷ вақт дар Тоҷикистон иғвоам надохтанд. палвоншам дар ҳамун гӯем ки саҳми пешравии Тоҷикистон саҳм мегузора, боецшам ҳамин аст, тиҷоршам ҳамин аст, ҳарбишам ҳамин аст. яке аз инҳо ҳаққи худа талаб накарданд. бибинем, шумо боша ҳаққи инҳоро надодед, ҳаққи миллиятшонро надодед. танҳо дар ҳамун таскирашон, паспортошон миллият қарлуқ навиштан, ҳамина ҳаққша надодед, ҳамаша гирифтед. заминҳое ки зиндагӣ мекарданд, но гирифтед, номоша Райҳуну, Ҷайҳуну чимчиё номгузорӣ кардед ки ин номҳо ҳазорсолаҳо бо ин ном ӯ таърихи ӯ замин буд. аммо имрӯз гирифтен ҳамаро иваз карден ва шумо ҳеҷ хиёнаткор нестед. яъне ки шуморо касе хиёнаткор намегӯяд. аммо як инсон ҳаққи худа талаб кунад, тамоми шумо чӣ аз Афғонистон бошад ки дар Тоҷикистон ҳеҷ дахле надорад, ӯ биромада моро хиёнаткор мегӯяд ки хиёнаткор. ва саволи аслида бармегардем ки тӯҳматҳои шумо ки мара шахсан мора не азбаски аз мо хомӯш ҳастанд, хап ҳастанд. гӯё ки Туркия ва дигар ҷо барои нобуд кардани шумо якба ин тӯҳматҳоро истифода мебарен, маблағгузорӣ мекунанд. ва ин хиёнат аст аз нигоҳи шумо. аммо тамоми ҳамон муқовиматгорои тоҷики Афғонистона шумо ҳам маблағгузорӣ мекунед аз ҳукумат, ҳам яроқ тамин мекунед ва ҳам дар Тоҷикистон ҷой метен, тамоми ҳимояро болои ӯ мекунед. алон бигем ки мардуми Афғонистон шуморо ҳоле нагуфтааст ки шумо хиёнаткор ҳастед ва ин кора карда истодед маблағгузорӣ. шумо барои васеъ кардани худ тамоми кӯшишҳоро карда истодед ки дар Афғонистон қудрат дошта бошем, пойдор бошем, дар Покистон қудрат дошта бошем, пойдор бошем, дар ҳар ҷойде ки агар як ду дона агар тоҷик боша, ӯро кӯшиш мекунем ки дар ҳамуҷа қудратдор боша, пойдор боша, номдор боша ва ба номи худаш боша, маблағгузорӣ мекунем.
با تمام صنعتش حکومت او را مبلغ گذاری میکنه، دستگیری میکنه، تمام کار میکنه که تا که اونجا نام تاجیک در همون کشور باشه. این خیانت نیست؟ اگر که مرا ازبکستان مبلغ گذاری کنه الان کو نمیکنه، اگر که مرا قزاقستان مبلغ گذاری کنه الان کو نکرده است. برای پایدار کردن در زمین ترک اصیل، یک ترک پایدار کردن، قدرت دار کردن، اگر که ترکیه مرا مبلغ گذاری کنه، اگر که ازبکستان مبلغ گذاری کنه، چرا اینا خیانتکار میشوند و شما در پاکستان و هندوستان و افغانستان یراق و مبلغ گذاری میکنین، شما خیانتکار نمیشین؟ این چه خیل میشود که کاری شما کاری برای نمیدونم هویت است، رشد است، خوب است، و کاری که اگر این کار در ما انجام بدیم و ما خیانتکار هستیم. در تمام جا تاجیک ها را همون هت میکنین، همون چی میکنین که تا که بگیم نام تاجیک صدا بده. الان که در مردانگی ما قرلاخو در تاجیکستان یعنی چی بود که الان مال حق خود طلب نکرده ایم. ما 2 میلیون قریب قرلوق هستیم در خود تاجیکستان، الان مال صدای خود بالا نکردیم. هر کاری که صورت گرفت بالای سر ما، ایواز کردن نام ها و غیره ها، ما خاموش ایستادیم. نه که بالای همه چیز یک دانه من گفتم که من قرلوق هستم و من فهمیدم او قرلوق های من حالی نفهمیده است این گپ چی است که او نمیفهمن که شما مثال برادرای تاجیکا در خود هندوستان و پاکستان 2 دانه تاجیک یا اگر سپانسری میکنین او را مبلغ گذاری میکنین تا که نام تاجیک در همونجا چرخ بزنه، بلند شود. این چیز قرلوقای ما درک نکرده ایستاده است که در این دنیا انسان باید صدای ملیت خود داشته باشه. این را قرلوقا درک نکرده ایستادن. قرلوقا الان کرخ هستند در تاجیکستان، این چیز طلب نمیکنن. 100 ساله ها و 1000 ساله ها در فریب دیگر انسان ها رفتن. در هر جای باشه، چی در قزاقستان باشه، چی در قرقیزستان باشه، چی در گویم تاجیکستان باشه، چی در افغانستان و چی در پاکستان و چی در هندوستان، اینها در فریب دیگرها رفتن، وارد فریب دیگرها شدن. اینا هویت خود طلب نکردن، مبارزه هم نبردن، پرچمشون هم نبرداشتن. اما اگر که امروز وقتی که پرچم بردارید خیانت باشه در یک کشوری که نام دیگر ملیت باشه، فرض کردیم در تاجیکستان قرلوق اگر پرچم برداره جنایت باشه، پس چرا شما این جنایت در افغانستان مبلغ گذاری میکنید؟ سبب در چی است؟ چرا شما جنایت خود کردگی را جنایت قهرمانی میدونین، کسی دیگر بکنه این جنایت است؟ یک چیز دیگر خوب اهمیت بتین که تمام عالم ترک 1000 سال اجاره حکمرانی کرد. 1000 سال. خب در با مبین 1000 سال بگیم که این ضرری که شما امروز در قرلوقا لقیای تاجیکستان میرسونین برای نابود کردن زمین ها، نام ها و غیره ها، این کار ترکا نکردن، بالای شما صورت ندادن این کار. خب یعنی رشد کردین، زندگی کردین، آیسته آیسته با مرور زمان آمدین، باز گویم که صاحب دولت هم شدین با نام خود. اما این خیانت نبود. اگر که کاری من خیانت در شما باشه، پس شما در داخل ترکیه خیانت نکردین که 1000 سال قدرت کردگی زمین ده آمدین آیسته آیسته با یک دولت تاجیکستان تبدیل شدین. آیا خیانت نبود؟ پس شما هم خیانت کردین در ترکو. برای همین برادرای عزیزم، من قرلوق هستم. خب تو هموطنم هستی. الان حدودی که با طریق استالین و لنین جدا کرده شد، حدود آسیای میانه، که در این حدودی که الان تو زندگی داری 700 سال قرلوق قدرت کردگی است. در حدودی که ازبک زندگی داره یک قطعه اورا 700 سال قرلوق زندگی کردگی است، حکومت کردگی است. حدودی که قزاقستان هست یک قطعه قزاقستان دیگر 700 سال قرلوق حکومت کردگی است.
ҳудуде ки қирғизистон аст 700 сол қарлуқ ҳукумат кардагӣ аст. О то Чина, ин тараф то Афғонистона 700 сол, у тарафаш то Ҳинд, ин тараф то имрӯза Покистону дигар ҷо 700 сол. агар ин душман мебуд ҳоли ино намешида. хоб боша имрӯз омад бобои Сталина Ленина номи моро аз таърих кӯшиш кард ки бара. фарз кардем 70 соли рус гунаҳгор аст, рус ин кора болои сари мо анҷом дод, шумо гуноҳ надоред. 70 сол шумо гуноҳ надоред. 100 сол шумо гуноҳ надоред. айби шумо набуд. На айби узбек буд, на айби қазоқ буд, на айби қирғиз буд, на айби тоҷик буд. хоб айби рус буд. ҳар чизе ки сурат гирифт дар Осиёи Миёна айби рус буд. аммо 35 сол мешавад Тоҷикистон ё Узбекистон дигарҳо алон мустақил ҳастанд. алон айби ки аст ки дигар ҳувиятҳое ки дар он ҳудуд ҳастанд қабул надорем. алонам урус намонда истодааст шуморо. албатта ки неам хел аст. яъне ки баҳона кардани русу баҳона кардани чину баҳона кардани дигарҳо. шумо тасаввур кунед ки мо қарлуқҳо мисли тоҷикҳои Афғонистон яроқ медоштему ва моро Узбекистон ё Қазоқистон, Қирғизистон ҳимоя мекард, дар ҷои худаш дар ӯ замин ҷо медод, мисли шумое ки ӯ ҳудудҳое ки ҷудо кардагину маблағгузорӣ ва тамрини дигар меёрен дар Тоҷикистон анҷом метен, баъдан ба Афғонистон равон мекунен ки ҷанг кунад ва қудрат гиранд дар Афғонистон. алон моро барои қудрат гирифтан дар Тоҷикистон ҳеҷ як давлати туркӣ 10 тин додагӣ нест. 10 тин барои мо додагӣ нест. як фарзанди моро бурда тамрин додагӣ нест. як фарзанди моро бурда дарси сиёсӣ омӯхтагӣ нест ки қарлуқҳо шумо ҳастен, шумо соҳиб таърих ҳастен, шумо соҳиб тамаддун ҳастен ва бояд шумо қудрат дар қудрат бошед. хоб баробари тоҷик, баробари дигар дар қудрати ин сарзамин бошед, азбаски таърихан шумо дар инҷа зиндагӣ карда омадед. кадоми моро кард ин кора? олӣ накардааст. на Туркия 10 тин гузоштааст, на як фарзанди моро бурда хонондааст дар сиёсат, на Узбекистон ин кора кардааст, на Қазоқистон ин кора кардааст, на Қирғизистон ин кора кардааст, на Туркманистон ин кора кардааст, на Озарбойҷон ин кора кардааст. тамоми олами туркӣ як 10 тина барои қарлуқ масраф кардагӣ нест. 10 тин масраф кардагӣ нест. не ки ман медонам, маълумотҳое дорам ки чӣ қадар яроқҳо шумо доден. миллион доллар да яроқҳо доден ки то ки тоҷикҳо дар дохили Афғонистон қудрат дошта бошанд. пас ки хиёнат аст? агар ин корҳо хиёнат боша, аввалин хиёнаткор шумо мешед дар инҷа дар Осиёи Миёна. мегӯянд ку ҳар чизе ки дар худат равона мебинӣ дар каси дигар равона бин. вақте ки дар худат равона мебинӣ ки парчами ман қарлуқ ин ҳувияти ман аст, мисли парчами ту аз мана урус сохта додагӣ нест. урус наомадааст барои ман парчам бисоза. ин парчами таърихии ман аст ки аҷдодони мо сохтагӣ аст. ин парчам ҳукумат кардагӣ аст. 700 сол ҳукумат кардагӣ аст дар Осиёи Миёна. ин парчам гапзан буд. ин парчам аз Чин то ба Ҳинду Покистон, на танҳо ин ва ғазнавиҳо, яъне ду ин парчаме буд ки то Ҳинду Покистон дар болои кӯҳу пуштаҳо ҷилва мезаду ҳукумат мекард. хоб яъне моли мост. алон як урус сохта додагӣ парчам баротон ин қадар муқаддас аст. мегӯем чаро барои мо муқаддас набошад? бародарои азизам, аз ҳамин лиҳоз муҳтарамамон тоҷикҳо ва чи ҳар касе ки ҳастен, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. дар ин чизе ки нест ки алон мо иҷозаи гуфтор дорему, даҳанмонда ҳар чи омад таҳқир мекунему, парчамиро ҳақорат мекунему, иро хоин мегӯему, модариро ҳақорат мекунему,
اگر او ما را یک گپ زنه ما آنا گفته شتاگی را در بالاش میکنیم و این تاجیکا را گفته ایستاده است، این تاجیک تحقیر میکنه، این دشمنی تاجیک است. از شتاگی سوء استفاده نبرین. یکم چیزی است خیلی است. زمین لحاظ هر چیزی است باید عدالت باشه. روا نمیبینی به کسی دیگر، پس به خودت روا نمیبینی به کسی دیگر روا نبین. یعنی آن کارهایی که شما انجام میتین تا مبلغ گذاری پاکستان و تا مبلغ گذاری دیگر تاجیکایی که هست میکنین، شما جای جنگش در به عراق کمک میکنین، جای نبودگیش در به مبلغ کمک میکنین که چاربینی ها و برنامه ها گذرانه و زبان رشد کنه، فرهنگ رشد کنه، در اون کشور نام تاجیک باشه. الان گفته استودم که برای نام قرلوق عالم ترک 10 تین جدا کردگی نیست. 10 تین. اگر نمی 10 تین یک عالم ترک برای نام قرلوق جدا میکرد، من میگفتم که بله این کار کشیدگی است، نیکی کار نکردن. خیلی عالم ترک به نظر هست در تاریخ خود. میفهمی نمیره. زمین لحاظ برادرای عزیزم دشمن تراشی و تحقیر از این چیزا خودداری کنید. اگر اون چیزی که شما روا نمیبینین که در تاجیکستان نباشه، خب پس دیگر تاجیکا رو هم دعوت کنین که پرچم نسازن، در دیگر کشورها مدنیت خود رشد نکنن، زبان خود رشد نکنن، طلب حق خود نکنن. شما میخواین که ما تاجیک باشیم، پس مانین دوام افغان باشن، پس مانین دیگرش بگیم که پاکستانی باشه، پس مانینش دیگرش چینویی باشه، پس مانینش. چرا برای قدر مبلغ گذاری میکنید؟ با اسناداش از مبلغ گذاریتان از کدام طریق بانک و از کدام تجارها که در اوجا مبلغ ها رفتگی است، ایناش هم هست. و چقدر یراقا هم گذشتگی است طرف افغانستان که با مید هویت ساختن تان چقدر آدم ها قتل کشتار شدن در اوجا، واش هم هست. چرا ما خواهین هستیم و شما همه ایجاد خوب هستین، خواهین نیستین؟ چخیل میشه و ای چیز در یک جای یک آدم تاجیک بگه همه رفته در عالم اینترنت تاجیک ما همه کارا در وصفش میکنید. چرا در یک جده قرلوق جمع شوه همه ایجوده بینی تونه تقیده میگن شما دشمنین؟ نه شما دشمنین. شما اجازه میتیم ما در زیر همون پرچماتون دیگر چیزا ما حقارت بنویسیم؟ میدونیم برای چی ما نمی نویسیم؟ برای اون که ما انسانی هستیم و تاریخ تمدن داریم و فرهنگ داریم، انسانیت داریم. برای خود اجازه نمیتیم که در زیر کامنت های هم مدر آمده تحقیر توهین بنویسیم. یعنی این چیزا ما با خود اجازه نمیتیم. و پیشنهاد است که پیش ره این چیزاتون بگیرین. اگر که تا ملیت خود دوست داری، هموطنی عزیزم تاجیکم، برای تو عزیز باشه ملیتت، برای منم عزیز است. و تو میخوای ملیت داشته باشی، منم میخوام ملیت داشته باشم. تو میخوای هویت داشته باشی، منم میخوام هویت داشته باشم. اگر تو احترام نگذاشتی، بعد زمانی میشه و ما هم نیست احترام نخواهیم گذاشت. و این کارهای شما هر یک تا اینا ثبت میشه، ثبت تاریخ میشه که چی کارها صورت گرفت در بالای قرلوقا، در کجاها بدگی شده. یعنی این چیز همش ثبت میشه. فرق نداره تو تاجیک هستی، تو ازبک هستی، تو قزاق هستی، تو قرغیز هستی. هر کاری که در حق قرلوق کردی برای نابود شوی این هویت، این ثبت میشه. در این دنیا هیچی گم نمیشه، زمانش میشه و برمیگرده. تیره میخواهی نمیخواهی برمیگرده. همین قسال تقا و جیان گفته ما را فریب کردین آمدین، تاریخ های ساخته کردین آمدین. نمیفهمم افراسیاب گفته گویا که بسیار تاریخ های جهل ساختین آمدین تا که قرلوق هویت چه نابود کنیم. امروز قرلوق تاریخ خدا میدونه، هویت خدا میدونه، کل این چیزا میدونه. اگر که در داخل اون کشور این ملت
اگر احترام نداشته باشه، پس دیگر شما نیز در پیش این ملت نباید احترام داشته باشید. تو همین سال ما سر شما یراق نگرفتیم، ما هیچ کار نکردیم، خاموش ایستادیم. در حکومت طلب نکردیم، در پارلمان حکومت ما نداریم یگان партияи сиёсии қарлуқо иҷоза надодем ин кора карданда. аммо дар дигар ҷоҳо кӯшиш кардем ки тоҷикҳо дар парлумонҳо садо ва ҷои худа дошта бошанд ва маблағгузорӣ ҳамира кардем. чаро шумо иҷозат наметиҳем ки дар парлумон лақайҳо садои худа дошта бошанд, ҳамон партияи сиёсии худа дошта бошанд? чаро иҷозат наметиҳем қарлуқҳои надошта бошанд? чаро иҷозат наметиҳем ин миллиятҳоро дар инҷа дошта бошад? дар афғонистон 10-12 миллион тоҷик гуфта садо мекунем. дар тоҷикистон тақрибан 2 миллион қарлуқ аст. 7000 қарлуқ навиштагӣ ҳастем. яъне ин адолат буд? аз тарафи шумо адолат буд ки афғонистон 72 қавмият дорад, 42 миллион аҳолӣ дорад, 42 миллиона дар 72 қавмият тақсим кун? хоб боша 2-3 миллионӣ ҳастанд, яъне аз ин зиёд нест. аз бас ки форсӣ гап мезана ин маъноиро надора ҳама тоҷик аст. хоб дар афғонистон ҳам бошад 2 миллион ё 3 миллион қарлуқи дигар аст. бошад дар ӯзбекистон ҳам 92 қавмият зиндагӣ мекунад. даъво дорем 10 миллион тоҷик аст дар ӯзбекистон. аз куҷо мегиред ин гапа? дар ӯзбекистон 92 қавмияти турк дар уҷа зиндагӣ мекунад. берун аз ӯ ғайри турк зиндагӣ мекунад. хоб аз куҷо мегирем ки ӯзбекистон ҳам 38 миллион ё 40 миллион аҳолӣ дорад. 92 қавмияти дигар ино седонаӣ зиндагӣ мекунанд, дудонаӣ, седонаӣ зиндагӣ мекунанд. танҳо тоҷик 10 миллион зиндагӣ мекунанд. ҳамин миллион гуфтан осон аст гуфта дар ҳамаи ҷо миллион гуфтан мегиред. боша дар ӯзбекистон ҳам боша қарлуқ 2 миллион ё 3 миллион қарлуқ аст. хоб боша 2 миллион ё 3 миллион тоҷик аст форсӣ. ина ҳеч ка рад намекунад. дар худи ҳудуди тоҷикистон ҳам агар ки мо адолатона ҷидо кунем ҳувиятҳоро, 2 миллион ё 3 миллион бигем ки тоҷик мебароем. ира қабул кардан дар кор аст. бале 10 миллион тоҷикистонӣ аст. хоб алон ман тахминан мегум тақрибан 1 миллион зиёдтар қарлуқ аст аз ҳамин 10 миллион аҳолӣ. барои уҷа дигар ҳувияти туркия ҳам аст, лақай ҳаст, қатаған ҳаст, барлос ҳаст, калтатой ҳаст ва ғайра дигаро ҳам аст. чи уно дудонаӣ ҳастанд? не, уно ҳам ҳастанд. 700 000, 300 000, 500 000 ӯ ҳам қавмиятан ҳастанд дар уҷа. як ҳисобот адолат дошта бошад, бо дурӯғ не, бо шайтонӣ не. чаро ман мегӯм ки дар тоҷикистон алон 1 миллион зиёд қарлуқ аст? аз бас ки торихӣ асрҳо зиндагӣ кардагӣ миллият наметавонад ки 7000 ё 6000 дошта бошад дар ин сарзамин. мефаҳмед намира? чаро ман мегӯм дар афғонистон 2 миллион 3 миллион ҳаст. хоб боша аз бас ки эҳтироми ман дар дигар қавмиятҳо ҳам ҳаст. ман намегӯм 10 миллион дар афғонистон қарлуқ аст. ман мегӯм 10 миллион қарлуқ аст. мондаги 72 ҳувияти дигар ки дар уҷа зиндагӣ мекунад, ӯо 10 нафарӣ зиндагӣ доранд? не, ӯ ҳам 1 миллионӣ 2 миллионӣ дар уҷа зиндагӣ доранд. агар амуро ба ҳисоб бигирӣ, пас туғрӣ мегирам. 1 миллион 2 миллион бугӯй, агар қавмиятта туғрӣ мегирам. аз ӯ зиёд нест. мефаҳмед намира? вақте ки шумо мегӯед ки мо дар фалонҷо 10 миллион дорем, мо дар фалонҷо 15 миллион дорем, ин баадолат нест, ин дурӯғ мешавад. 40 миллион 38 миллион ӯзбекистон, 92 қавмияти туркиё дар уҷа зиндагӣ мекунад. туркиё берун аз ӯ ғайри туркиҳо зиндагӣ мекунад. агар ки шумо 10 миллионш бошен, дигаро чандтаӣ мешавад? 20таӣ, 10таӣ? яъне ин дурӯғ будан ҳамта мебарояд болои коғазда. дар ҳудудҳои заминҳои имрӯза қавмиятҳое ки ҳастанд, агар ҳар қавмияте ки гӯяд ки ман тоҷик ҳастам, ман қарлуқ ҳастам, ё бигӯяд намедонам ман ӯзбек ҳастам, ё бигӯяд ман
дигар ҳастам. Ин ҳудудҳо аз 3 миллион 3.5 миллионӣ зиёд нестанд ин қавмиятҳо дар ҳар як ҳудудо. Аз ин беш намебирояд. 2 миллион рава то 3 миллион аст. Аз ин зиёд ки гуфтӣ, ту дурӯғ гуфтести. 5 миллион бугӯ, ман мегӯм дурӯғ мегӯй. Оле 10 миллион 20 миллион куҷо расад? медонӣ барои чӣ? Агар ки ту 10 миллион бугӯ, пас ту дигар қавмияту миллиятҳоро ҳисоб надорӣ. яъне танҳо ту ҳастӣ дар уҷа. фаҳмиям ира? аз ҳамин лиҳоз ҳамватани азизам, дар ҳамаи ҷо адолат хубтар аст. вақте ки агар мард адолат дорад, аз адолат берун шидӣ, пас дигар ту мард нестӣ. ту ҷоҳилӣ, ту номардӣ, ту ҷаҳлкорӣ, ту хатокорӣ, ту дурӯғгӯ ҳастӣ. кулли ин чизҳоро анҷом медиҳӣ. аз ҳамин лиҳоз ҳамаи ҷода бо адолат гуфтор кун, бо ҳақиқат гуфтор кун. эҳтироми, агар хоҳӣ ки эҳтиром пайдо кунӣ, эҳтироми дигар қавмият ҳам дар ҷош дошта бош. вақте ки агар дигар қавмият эҳтиром надорӣ, пас ту эҳтиром пайдо намекунӣ дар ҳеҷ ҷо. оҳиста оҳиста рӯзеш мешавад ки дар суханҳои гуфтагит баъдан наслҳот шарм медорад. вақте ки ҳамун адолат пайдо кишид, шарм медорад. ва ин чизҳо ҳастанд ки алон торихӣ шармӣ корҳое ҳастанд ки анҷом шидагӣ аст. торихӣ ҳамун баҳсҳои дар торихӣ фалон чизҳоро пеш меоранд, муқобил шарм медорад, изо мекашад. барои чӣ? барои ҷаҳлиёт аст. имрӯз талош накунем ки ҷаҳл созем. алон дар худи Тоҷикистон тақрибан таи 1 миллион қарлоқ аст, чи аст, лақай ҳаст. шояд 1 миллион ҳам бештар шида бошанд. оно барое ки бисёр компактна зиндагӣ мекунанд, гӯем ки бисёр рушд карданд. алон 1 миллион зиёд лақай ҳаст дар Тоҷикистон. агар ҳисоб кунӣ, ҷидош кунӣ, адолата барпо мон, аз 1 миллион зиёд лақай набирояд, чизе мегӯй бугӯ. адолата барпо мон, ҳисоб кун. адолата барпо мон, ҳисоб кун. агар аз 2 миллион қарлоқ зиёд набирояд, агар ман аз қарлоқ будан рад мекунам хидмат. адолата барпо мон, ҳисоб китоб кун. аз 2 миллион қарлоқ агар ман 1.5 миллион мегӯм, бозам ним гуфт, ними дигаша бозам эҳтиёт мекунам ки дар ҳаққи ҳуввияти дигар инсонҳо зулм нашава гуфта, ки гӯё ки мо дигар инсонҳоро ба назар нагирем. ман 1.5 миллион мегӯм. адолата барпо мон, аз 2 миллион агар зиёд қарлоқ набирояд, ман қарлоқ будан хидмат рад мекунам. метавонӣ адолата барпо мон, ҳисоб кун? не. аз ин ба баъд агар ки мо давлат месозем, қудрат месозем, дар он қудрат, дар он давлат, дар он ҳукумат, дар он парлумон бояд лақай ҷои худа дошта боша, қатаған ҷои худа дошта боша, қарлоқ ҷои худа дошта боша, тоҷик ҷои худа дошта боша. хоб у чизе нест ки ман зиёд ҳастам, аз ту 300,000 ё 1 миллион зиёд ҳастам ё 2 миллион, ту ҳақ надорӣ дар инҷа. не, ҳақ бояд боша. хоб ине парчаме ҳаст, ин мебардошта мешавад дар ҷое ки ҳар ҷоеда ки қарлоқ зиндагӣ мекунад, ин парчам мемонем. агар намехоҳем ира, пас кӯшиш кунем ки дар дигар кишварҳо ҳам парчам насозем, пеши раҳша бигирем. чаро шумо барои тоҷик будан иҷозат метиҳем дар кулли дунё, ки мо тоҷик ҳастем, ҳақ дорем дар тамоми замини ин дунё ҳар кори хоҳем мекунем, ва дигар инсонҳо дар замини мо ҳақ надоранд чӣ коре кунанд ки инҷа ҳудуд номи Тоҷикистон дорад. коре ки мо мекунем дар Тоҷикистон хиёнат боша, пас чаро ин адолата риоя намекунем дар Афғонистон? чаро ин адолата риоя намекунем дар Покистон, ки алон дар уҷам парчами худшон аст, алон дар Афғонистон ҳам парчами худшон аст. чаро кори мо хиёнат асту, кори шумо адолат? ҳамун тавҳин мекардагӣ, дашном мекардагиётона, муҳтарам бародарои тоҷикон, пеши раҳша хитон бигирен. дар он комментҳо бояд худи шумо дохил шавен ва пеши раҳи ӯро бигирен ки таҳқир накунад. ва як ду қарлоқ буд ки ҳамун дар дашномҳои шумо ғазабӣ шид, даромад аз пушти ман шуморо ҳақорат кард. ман алоҳидагӣ дар ӯ омадам навиштам ки гуфтам бародари азизам,
наки кора лозим нест. یعنی که امروز تو یک گپ میگوی او احمق یک گپ میگه تا احمق یک گپ میگوی میشوه یعنی اختلاف بین ملیتی. خب من پیش رهش گرفتم اجازه ندادم. اگر من اجازه میدادم با یک قرلوق دیگه در باری می اومد خوش میشید، با یک تای دیگه می اومد خوش میشید، با یک تای دیگه می اومد خوش میشید. ولی زیر کامنت گفتی همو گپا پول پرنگرافیا میشید. یکی همو یک چند تایش همی کارا کرد، یک 5-6 تاش من پیش رهش گرفتم گفتم نکنه این کارا. اگر احترام در من داری نکن. گفت حقیقت را قرار دارن اخی. گفتم هیچی نمیکنه، او احمق است. تو هم احمقی؟ گفت نه. گفتم تو جواب نده. اما خیلی برادرای توجیکا بسیار من از شما متاسفانه نگرانی میکنم که همین قدر حقارت ها میشود زیر کامنت همه همی را میخونه. نه که اگر یک چیز در همونجا من در جواب بمانم همه تون هم از من را میبینین و باز با عقل به عقلت میبروین در ما جواب مینویسین، از ما گیله میکنین که چرا ما این پست گذاشتم، چرا من این چیزا گذاشتم، چرا ما در او جواب دادم. اما همو کامنت یک تاتون برآمده نمیگین که ای برادر اشتباه نکن. خب این کارا نکن. خودتون آرام کردن نمیتونین، پیش رهتون گرفتن نمیتونین. بسیار ما متاسفانه هستم. زیر کامنت ها بدرویم ببینین چقدر دشنام و چقدر بگیم حقارت و چقدر این کارا صورت گرفتگی است. عدالت در کار است. اگر که عدالت کرده نتونید عاقبت وای می شود. این نواری من اون نبود که من شما را نصیحت داشته باشم و شما را چیزی داشته باشم. همون گپ هایی که به شما به خودتون سوال هاتون ماندم که دشناموش نگفتم، تنها همون جای های میگفتگیشه. همین گپ هایی که گفتم همین را جواب شخصتون میتونین در زیر کامنت بنویسین. کاری که من میکنم خیانت است، دشمنی است. پس شما چرا در دیگر جا انجام میتین این چیزا؟ گفت که دشمنی تاجیکا هستی. چرا؟ برای که مبارزه میبری. پس با تمام احترام احمد شاه مسعود که قهرمان مردم تاجیک در افغانستان تمام عمر مبارزه برد. آیا ما میتونیم بگیم که او را دشمنی افغان ها بود، افغانستانی ها بود؟ او برای هویت خودش مبارزه برد. چرا او مبارزه برد قهرمان است، من مبارزه برم دشمن میشم؟ خب با تمام احترام احمد مسعود و فرزند احمد شاه مسعود قهرمان تاجیک ها الان داره مبارزه میبره. چرا او قهرمان هست و او را او قدر مبلغ گذاری و دستگیری میکنین در تاجیکستان جای و غیره ها؟ او برای شما قهرمان است، چرا من برای هویت مبارزه برم من دشمن شما میشم؟ عدالت روایه کنین. اگر انسانی مبارز دشمن باشه پس دیگر کلگی اینو دشمن بدن. انسان برای هویت خودش اگر مبارزه بره اون دشمن باشه پس نکنین این کارا در دیگر جا. پیش راهتون بگیرین. روا نبینین دشمنی را با دیگر انسان ها، با دیگر ملت ها، با دیگر در دیگر دولت ها دشمنی را روا نبینین. پیش راهتون بگیرین. بس کنین دیگر پهن کردن چیزی تاجیکه، یعنی پروپاگاندای تاجیکه. دعوا میکنین که معقول نیست تاجیکستان برا اونا دولت های ترکی ازبکستان برا دیگه جا برا. پس جمع کنین بگیرین شما هم از دیگر جا، در دیگر جا نامی تاجیکه نبردارین. جمع کنین بیارین در تاجیکستان. خاموش بیستن. همه وقت عدالت رعایت کنین. قربانی چشمای شما. این سخنی من از برای شما را پس زدن، شما را چینی. من تنها گفتم که بیدار باشین. یک کمی هویتتون بیدار کنین، کمی عقلتون بیدار کنین.
یه بار میگن که سوزان در خود زن باید در دیگر رو پیش از یک کس دشمن گفتن، پیش از یک کس نمیدونم دشنام کردن، خواهین گفتن، اول نگاه کنین که خیلی شما در دیگر کشورها همین کار رو انجام داده ایستادین یا نداده ایستادین، بعداً بگین اگر نکرده است باشین. هر یک این آسیای میانه انسان ها بگه میکس هستند. خب چی در افغانستان قرلوغ است، چی در تاجیکستان قرلوغ است، چی در ازبکستان، چی در قزاقستان، چی در دیگر جا. از آن جمله بازم همین دولت ها در تاجیک هم است. خب اما شما به خودتان اجازت میتین که هویت دیگران را قبول نکنین، زیر پا کنین و بازمی با در دیگر کشورها تلاش میکنین که هویت شما در دیگر کشورها هم صدا داشته باشه، آواز داشته باشه، جا داشته باشه. این چی عدالت است؟ و در کشور خودتان تاجیکستان لقای هم صداش بند کردین، قرلوغ هم صداش بند کردین، دیگر کلگی انسان ها را صداش بند کردین. نمیمونین حقش دفاع کنه. هر کاری خواهیم بالای سر او تصمیم میگیرین، از بس که شما بسیار هستین در اونجا. یعنی اون چیزی که در وطنتون روا نمیبینین، چرا در وطنی افغان و در دیگر جا شما روا میبینین؟ شما دعوا میکنین که او از قدیم در اونجا هستن، پس قرلوغ هم از قدیم در اینجا است. با تمام تاریخ اسنادش حجتاش هست که من پیشنهاد میکنم که باز 700 سال حکومت کردگی سرزمین در قرلوغ است. مرحمت برای ما یه حجت بیار که 700 سال حکومت کردگی، برای ما یه حجت بیار که 200 سال حکومت کردگی در اینجا. یه حجت بیار 1.5 سال حکومت کردگی هستی در اینجا. نیست. چرا شما ما را قبول ندارین؟ چرا ما دشمن باشیم برای طلب هویت خود؟ احترام گذاریم برادرای تاجیک، احترام گذاریم. پرچم من احترام داشته باشه. این پرچم 700 سالی سرزمین حکومت کردگی پرچم است. احترامش داشته باش. اینا عروس با ما ساخته دادگی نیست، این اجدادای ما ساختگی است. این تاریخی است. الان پرچمی که در تاجیکستان است 35 سال تاریخ داره. 35 سال از بنیادی تاجیکستان علاهیده شد این پرچم ساخته شد. 35 سال 700 سال حکومت کردگی پرچم است. احترام گذار. و دیگر برادرای تاجیکا پیش راه جوانو را بگیرین. محترم تاریخ دانایی که همون جهل میکنین و کوشش میکنین که اغوا باشه و در این آسیای مرکزی نمیدونم این کارهایی که انجام داده ایستادین از آسمان و از زمین، حکومت تاجیکستان و برادرایی که به عقل هستین و برادرایی که سواد دارین، مفکوره دارین، تاریخ میدونین و غیره ها، از جهلیات پیش رهشون بگیرین. این دروغ ها و این شیطانی ها را نکنن. وقتش میشوه که مثال میگیریم ما یک دیگر را که تاجیک قرلوق دیگر را که همچون ملیت قبول میکنیم و همچون در یک پارلمان میشینیم و برای ساختن سرزمین یک دست میشیم، اونا را باید ما فیراد میکنم. در تاریخ های گفتگیش، در جهلیات های گفتگیش، در دروغ های گفتگیش جواب داده میتونه؟ نه. پس این با زبان روسی подготовка к терроризму میشوه. میدونی؟ امام علی رحمان میگه که در پاکستان رفتی خوندی ترکی دروغ گفتن تا تروریست شدی. اینم همون است. یعنی که ترکی با دروغ تیار کردن عاقبت با کشتار و با قتل و دیگر چیزا دست میزنی. اینا برای تیار کردن تروریسم آینده تاریخ ها را جهل کردن اینا جوابگو میشوند و در پیش ما و شما. باقی سلامت باشین هموطنای عزیزم. اگر که همین سوال هایی که من دادم انا زیر همین کامنت عدالتانه جوابی همیره می نوشتین و خوب میشید. یعنی از نگاه شما در آن کشوری که یک ملیت زندگی میکنه و طلب کردن هویت خود تروریسم باشه، جنایتکار باشه، آن کاری که شما در افغانستان تاجیکای افغانستان میکنه، شما اونها را هم جنایتکار و خائن و تروریست میدونین یا نه؟ یا تنها فقط از خودتون بدگیره همیره میدونین، در دیگرها هر کاری که شما کنین روا میبینینش. رایش که به تمام مردمی بگیم که عزیزی تاجیکی ماده و ببینن
و زیر همین نوار فکر نظرشونه بنویسن. باقی سلامت، سربلند، خانوباد باشین که من توتیام اوقات بتون گشنن.